Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura lukanda ġdida ta' 5,000 fil-binja storika tal-Maċina fl-Isla wara xogħol kbir ta' restawr li sar fl-aħħar xhur bħala parti mir-reġenerazzjoni tal-kottoniera. Bisfond ta' swar ta' fortizzi storiċi b'disim modern imħallat ma' karatteristiċi fuq stil antik, il-binja imbidlet f'post ta' akkomodazzjoni li se tkun qed titmexxa mill-grupp IBB Hotel Collections li naqqat ma' ditta prestiġjuża Design Hotels li tmexxi madwar 300 lukanda madwar id-dinja fosthom fil-Ġermanja u Spanja. Il-lukanda tinkorpora fija 21 kamra li d-daqsijiet tagħhom ivarjaw b'tul ta' bejn 40 sa 130 metru kwadru. Il-kmamar kollha għandhom vetudi sbieħ tal-port il-kbir u l-marina tal-madwar. Iċ-Chairman tal-IBB Hotel Collection Sven von der Heyden qal li bħala kumpanija jispeċjalizzaw fi żvilupp ta' proprjetajiet tal-ogħla kwalità. We do have 20 suites, all of them are suites. The smallest room is 45 square meters, the largest 135 square meters. We have a very beautiful event space on top of the roof for up to 1,000 people, which is also very successful already. We're very proud of that. It's called the Sheer Bastion, and we do have the Kugogran, the Hammett at Kugogran Maċina restaurant on the ground floor. Is-Sur Hayden qal li r-restawr ta' dan is-sit storiku mibni mill-kavallieri kien ta' sfida kbira. Żied li dan il-proġett se jkun segwit miftuħ ta' lukand oħra fil-belt fix-xhur li ġejjin. Anglia is really creeping up, and we obviously contribute here to the local community. We're very much related to the rowing association, and we're very proud of the fact that we do have a good relationship. Fl-inawgurazzjoni il-Prim Ministru faħħar ix-xogħol li saret biex tiġi reġenerata din il-binja storika u qal li b'dan l-investiment inħolqu madwar 60 impjieg ġdid. Dr. Muscat qal li wara ħidma sfiqa li waslet biex ġew reġenerati l-Bert u l-Birgu l-Isla u Bormla se jgħaddu minn dan l-istess ġdid li se jwassal biex aktar persuni jersqu il-qudiem biex jgħixu fihom.